Nekada davno, na ušću reke Peku Dunav, postojala je gradska naseobina. Iz jednog od obližnjih sela put ove naseobine svakodnevno je išao trgovac sa dvokolicom natovarenom raznom robom. Na pitanje, zar mora svaki dan da ide, trgovac je najčešće odgovarao: Moram, gradište. Tako je od ove dve reči nastala jedinstvena: gradište. U severoistočnom delu Srbije, u karpatskom obodu Panonskog basena, nedaleko od ušća Peka u Dunav, nalazi se varošica Veliko Gradište. Urbana istorija Velikog Gradišta počinje od kraja 1. i početka 2. veka nove ere, kada su Rimljani, idući za rudama, pokorili teritoriju tračkog plemena Pikenza. Tu su podigli kastrum, važno vojno utvrđenje i civilno naselje Pinkum, koje je ime dobilo po reci Pinkus, današnji Pek. Ovaj grad bio je značajno mesto pod direktnom upravom cara Hadrijana. Ta činjenica objašnjava atribut veliko u imenu mesta. Pod slovenskim imenom Veliko Gradište prvi put se pominje u Ravaničkoj povelji iz 1381. godine. U vreme vladavine kneza Miloša ima veliku ulogu u trgovini i izvozu stoke u Peštu i Beč. Pre mnogih gradova u Srbiji dobija poštu, telegraf i parobrodsku stanicu, kao i mnoge kulturne institucije: školu, gimnaziju, biblioteku, štampariju, pevačku družinu. Isto tako bolnicu i apoteku. Godine 1908. među prvim gradovima u Srbiji u Velikom Gradištu je osnovano Velikogradištansko električno i industrijsko društvo, čiji su osnivači nekoliko godina kasnije sagradili električnu centralu na Peku. Iz nje je potekla struja sa jedne od prvih Siemensovih turbina. Ova centrala preko pola veka snabdevala je strujom ovaj kraj. Opština Veliko Gradište zahvata površinu od 344 km² i sa još 25 naselja ima 28.000 stanovnika. Kroz Veliko Gradište prolazi Đerdapska magistrala. Od Beograda je ovaj grad udaljen 120 km. Redovna brodska linija Dunavom Veliko Gradište povezuje sa susednom Moldavom u Rumuniji. Glavna ulica, Stara čaršija, predstavlja posebno vrednu urbanu celinu. U njoj se nalaze mnoge lepe kuće podignute krajem 19. veka. To su impresivne građevine ukrašene zanimljivom fasadnom ornamentikom. U centralnom delu grada nalazi se zgrada opštine, ranije Sreskog načelstva. Stilski je oblikovana u duhu klasicizma i secesije, sa crkvom, gimnazijom i bibliotekom, čini okosnicu lepo oblikovanog trga. Nekada je na trgu bila vaga gde se merila i primala roba za izvoz u Beč i Peštu, pa se i danas ovaj trg zove Žitni trg. Crkva Svetog Arhangela Gavrila građena je od 1847. do 1852. godine. Građena je u duhu neoklasicizma i romantizma. Oslikana je vrednim živopisom. Zgrada gimnazije podignuta je 1930. godine po projektu Petra Jovanovića u srpsko-vizantijskom stilu.
U njoj su se školovali najviđeniji gradištanci. Prvi direktor gimnazije bio je Živan Živanović, pisac prve ekonomije u Srbiji. Oduvek Veliko Gradište ima status pograničnog grada, jer se nalazi na granici sa nekadašnjom Austro-Ugarskom, a danas na granici sa Republikom Rumunijom. Veliko Gradište je redovna pristajna luka za sve strane brodove, jer se ovde nalazi carina. Zgrada carinarnice sagrađena je na mestu nekadašnje Ćumurkane 1890. godine u klasičnom stilu sa elementima renesanse i baroka. Nalazi se na samoj obali Dunava. Fasada joj je naglašena pilastrima i kapitelima. Pod zaštitom je države kao kulturno-istorijski spomenik. Zgrada biblioteke zadužbina je Save Ž. Obradovića i njegove žene Kate. Vreme gradnje nije poznato. Zgrada je prizemna sa visoko izraženim mansardnim krovom i kao takva predstavlja arhitektonsku vrednost za Veliko Gradište. Osim biblioteke, u njoj se nalazi muzejsko odeljenje, galerija slika i galerija skulptura Milana Besarabića, koji je jedan od 10 akademskih vajara i slikara koji su potekli iz ovog malog grada. Da je Veliko Gradište još u antičko doba imalo ciglanu i kovnicu novca, dokazuju opeke i novčić sa znakom pinkuma iz 2. veka za vreme vladavine cara Hadrijana. Srce velikogradištanskog pejsaža predstavlja park podignut 1908. godine u blizini Dunavskog keja, odmah iza glavnog trga. U njemu dominira nekoliko spomenika. Spomenik borcima palim u Balkanskom i Prvom svetskom ratu, rad je vajara Sime Roksandića. Spomenik borcima palim u Drugom svetskom ratu, rad vajara Dejana Bogdanovića. Na najlepšem mestu u parku podignut je spomenik znamenitom sugrađaninu, virtuozu na violini Vlastimiru Pavloviću Carevcu, koji je ceo svoj život posvetio očuvanju srpskog narodnog melosa. U znak zahvalnosti ovom izuzetnom umetniku, u Velikom Gradištu svake godine održava se muzički festival Carevčevi dani, na kome se mladi violinisti takmiče i trude da dostignu njegovu umetničku zvezdu. Od keja na Dunavu uređena je šetna staza koja spaja Veliko Gradište i Srebrno jezero. Da bi se priobalje Ramskog rita zaštitilo od podzemnih voda, 1971. godine Dunavac koji je obilazio oko ostrva pregrađen je nasipom u gornjem toku kod sela Zatonje. Tako je nastalo jezero, 14 km dugo i 300 metara široko. U popodnevnim satima, kada sunce pođe na počinak iza Karpata, milioni iskrica čine da ima srebrni odsjaj, pa je po tome dobilo ime Srebrno. Izuzetne lepote od početka je postalo omiljeno izletište i okosnica turizma u ovom kraju, pa je nazvano i Srpsko more. Zahvaljujući snažnim pumpama, u jezeru je nivo vode stalno niži od Dunava i obezbeđuje dotok sveže vode. Na svom podzemnom putu voda se filtrira kroz brojne peščane dine, što omogućuje da voda bude besprekorno čista i bistra. Da bi takva i ostala, iz Nacionalnog investicionog plana obezbeđeno je 1.300.000 evra za čišćenje jezera od mulja. Srebrno jezero bogato je ribom i predstavlja pravi raj za pecaroše. Zastupljene su sve vrste slatkovodne ribe: som, smuđ, šaran, amur, tolstolobik. Hladovina bagremove šume i dobra klima čine da boravak na jezeru ostane za pamćenje.
Srebrno jezero pruža izvanredne mogućnosti za brojne sportove na vodi, osim motonautike. Mogu se iznajmiti kajaci, sandoline, pedaline i čamci za vožnju po jezeru. Na samoj obali jezera izgrađen je hotel visoke B kategorije Srebrno jezero. Raspolaže sa 240 ležajeva u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. U restoranskim salama i na terasama koje imaju predivan pogled na jezero i Bagremovu šumu više je od 500 mesta. Depadans hotela ima 70 soba, od toga 2 moderno opremljena apartmana. Kuhinja nudi nacionalna jela po porudžbini i sa roštilja i najbolje vrste rečnih riba. U hotel Srebrno jezero dolaze sportisti na pripreme, školska deca na nastavu u prirodi, turisti na odmor i vikend. Održavaju se seminari i savetovanja. Ljubazni domaćini organizuju izletničke ture u Lepenski vir, Đerdapsku klisuru i Viminaciju. Na velikoj terasi u sezoni gosti mogu da uživaju u odabranim muzičkim programima, a svakog leta održava se izbor za mis Srebrnog jezera. U sklopu hotela je diskoteka sa 500 mesta. Ljubitelji opuštenije varijante letovanja mogu da izaberu boravak u autokampu, veoma blizu jezera u Bagremovoj šumi. Autokamp ima kapacitet 200 stacioniranih prikolica, a ima mesta za još 150. Sanitarni čvor, priključci za struju i ulična rasveta pružaju svu udobnost ovakvog letovanja. Jedan deo autokampa rezervisan je za turiste koji letuju pod šatorima. Kada se umorite od šetnje ili kupanja i sunčanja, prelepi ambijent restorana Dinčić svakako će vam privući pažnju. Prostrana terasa sa 60 mesta, okružena zelenilom i Bagremovom šumom, pruža gostima savršen ugođaj. Restoranska sala sa istim brojem mesta uređena je sa stilom. Dobra hrana karakteristika je ovog restorana. Kuhinja nudi nacionalne specijalitete, čuveni leskovački roštilj i specijalitete od najbolje rečne ribe, kečige, soma i smuđa. Vinoteka će zadovoljiti i najprobirljivije vinopije, sa preko 50 vrsta domaćih i stranih vina, ali i visokokvalitetnih vina privatnih oplenačkih podruma. U ovom restoranu sve je podređeno gostu. Vlasnik Goran Dinčić i školovano i ljubazno osoblje dočekaće vas kao da ste im rod, uvek spremni da vam ispune svaku želju. Restoran radi tokom cele godine. Jedno od najlepših u zemlji, Srebrno jezero, nalazi se samo 120 km od Beograda, u opštini Veliko Gradište. Svojom lepotom privlači strastvene ribolovce i ljubitelje prirode.
Potencijal ovog lokaliteta prepoznao je prvi čovek Grand Cafe, Slobodan Vučićević, čija je investiciona firma Silver Lake započela projekat izgradnje turističko-kongresnog centra vrednog preko 50 miliona evra. Hoteli visoke kategorije, vile i apartmani, golf tereni, marina, akvapark, teniski tereni i bazeni prostiraće se na preko 300 hektara. Da bi turizam postao najrazvijenija i najprofitabilnija grana privrede, pre svega zbog izvanrednih prirodnih uslova koje ovaj kraj pruža, turistima, osim kupanja i sunčanja, treba ponuditi mnogo različitih sadržaja kako bi turistička sezona trajala tokom cele godine. To je razlog što je opština dala u zakup na 99 godina 315 hektara neizgrađenog zemljišta pored Srebrnog jezera, investitoru iz Beograda, investicionoj kompaniji Silver Lake. Investitor se ugovorom obavezao da u narednih 5 godina izgradi marinu na Dunavu po svim svetskim standardima predviđenu za 100 vezova. Petogodišnji plan obuhvata i izgradnju turističko-rekreativnog centra koji će se zvati Rekreativno-turistička zona Beli Bagrem. Kompleks će imati hotele sa najmanje 1000 novih ležajeva, sportske terene, otvorene i zatvorene bazene, kongresne dvorane. Stav graditelja jeste da se ovde implementira sve ono što predstavlja svetski turistički trend, kako bi se privukli turisti ne samo iz Srbije i iz regiona, već i iz sveta. Podrška će se potražiti u inostranstvu, pa neće biti iznenađujuće da ovde u narednih 5 godina bude prisutan neki od internacionalnih lanaca hotela sa svim svojim standardima. Sa razvojem turizma stvorit će se mogućnost otvaranja novih radnih mesta za školovane mlade ljude. To je razlog što se u Gradištanskoj gimnaziji školuju kuvari, konobari i turistički tehničari. Nastava se odvija po propisanom programu Ministarstva prosvete i sporta, a praksu učenici obavljaju u ugostiteljskim objektima na Srebrnom jezeru. Ljubitelji hrane koja se priprema na tradicionalan način svoje čula mogu da zadovolje u restoranu Dunavski cvet. Ovaj restoran sa prenoćištem nudi kompletan aranžman u 12 lepo opremljenih i klimatizovanih dvokrevetnih i trokrevetnih soba. Svaka soba je sa kupatilom i televizorom. Velika restoranska sala može da primi 80, a aperitiv bar 50 gostiju. Terasa koja gleda na Dunav i Srebrno jezero ima 60 mesta. Vinoteka u svako doba nudi preko 20 vrsta domaćih i stranih vina. Usluge Dunavskog cveta jesu prenoćište sa doručkom, polupansion i pansion za organizovane višednevne ture. A za pripreme sportista ovo je pravi raj, jer mogu da koriste sportske terene i teretanu. Ovde je boravak udoban tokom cele godine. Na ovim prostorima izvanredne su mogućnosti za lovni turizam. Lovačko društvo Golub iz Velikog Gradišta raspolaže lovištem koje se prostire na 20.000 hektara. U atarima ramskog rita ima zečeva, fazana, jarebica i divljih golubova, zbog kojih se Gradištansko lovište ubraja u jedno od najbogatijih staništa poljske jarebice u Srbiji. Od krupne divljači najviše se lovi srna i divlja svinja. Jepurijada,
koja se održava svake godine u novembru, već je ustaljena manifestacija i okuplja lovce koji se takmiče u spremanju gulaša od zečetine. Blizina kulturno-istorijskih spomenika pruža mnoge mogućnosti za edukativne izlete. Na desnoj obali Dunava, nizvodno od sela Ram, nalaze se ostaci rimskog vojnog logora Lederata. Antički podaci i mape kazuju da se Lederata nalazi na 10 milja od Viminacijuma, središta rimske provincije Gornja Mezija. Bilo je to jedno u nizu vojnih utvrđenja koja su se nalazila na graničnoj liniji Rimskog carstva, koju je krajem 1. veka podigao car Trajan, a u 4. veku obnovio imperator Justinijan. Ramska tvrđava podignuta je na ostacima antičkih i vizantijskih temelja. Sagradio je turski sultan Bajazid II. 1483. godine. Tvrđava ima oblik nepravilnog poligona utvrđenog sa 3 otvorene i 1 zatvorenom kulom. Na ulazu u tvrđavu dominira najviša donžon kula. Neposredno pored tvrđave nalaze se ostaci turskog karavan-saraja, stari 6 vekova. To je jedini sačuvan karavan-saraj u Srbiji. Može se reći da je to prvi turistički objekat podignut na najvažnijem putu sa Balkana i Srbije ka severu, prema Budimu i Beču. Sačuvan je jer je odmah po oslobođenju Srbije od Turaka u njegovoj unutrašnjosti sazidana pravoslavna crkva. To je jedinstvena simbioza u kulturi da 2 različita objekta, jedan drumska kafana i jedan religiozni, mogu veoma uspešno da opstanu zajedno. Upravo ovaj karavan-saraj predstavlja početak turizma u Srbiji. Kada se umorite obilazeći Ramsku tvrđavu, odmor i osveženje čekaće vas u restoranu Lederata na samoj obali Dunava. Pogled na Dunav i zalazak sunca sa prostrane terase od 120 mesta ljubitelje prirode ostavlja bez daha. Restoranska sala može da primi 50 osoba. U kuhinji se spremaju specijaliteti od svih vrsta rečne ribe. Kako je Ram selo ribara, često se dogodi da sveže ulovljena riba pravo iz Dunava završi u Tiganju. Sa ovog mesta po utvrđenom redu vožnje putnike, automobile i robu prevozi skela preko Dunava do Banatske Palanke. To je najkraća veza između Braničevske i Južnobanatske regije. Vozi 3 ili 5 puta dnevno, što zavisi od godišnjeg doba i frekvencije putnika. Ako niste za izlet do Banata, vlasnik će vam ponuditi vožnju po Srebrnom jezeru ekološkim brodom sa pogonom na jednosmernu električnu struju. Na samo 17 km od Velikog Gradišta nalazi se Golubački grad, koji potiče iz 13. veka. Jedan je od najlepših srednjevekovnih gradova u Srbiji. Manastir Nimnik nalazi se u blizini Velikog Gradišta kod sela Kurjače. Neki izvori tvrde da potiče iz vremena Maričke bitke. Po drugim izvorima, vreme gradnje vezuje se za vreme vladavine kneza Lazara. Zabeleženo je da je bio spaljen za vreme Kočine krajine, a obnovljen oko 1825. godine. Uspešnom razvoju turizma sigurno će doprineti dobro razvijena poljoprivreda, koja u strukturi velikogradištanske privrede ima najznačajnije mesto.
Na 24.000 hektara obradive površine, osim žitarice i kukuruza, gaji se povrće. Sela u donjem delu Peka, Carevac, Kusiće, Tribrode, Kumane, Kisiljevo, Sirakovo i Srednjevo, poznata su kao sela nadaleko poznatih povrtara i proizvođača zdrave hrane. Najbolji pasulj koji se proizvodi u našoj zemlji nosi ime po ovom kraju, Gradištanac. Da bi zaštitili ime pasulja, Velikogradištanci su osmislili takmičenje u kuvanju pasulja po utvrđenim propozicijama, manifestaciju koja obećava da će postati tradicionalna. U selu Tribrode svi se bave proizvodnjom šargarepe, a selo Kusiće poznato je po proizvodnji cveća. U ovom selu nema kuće bez plastenika sa najboljim cvetnim vrstama. Cveću u čast meštani su osmislili manifestaciju Dani cveća, koja se održava svake godine u maju i obećava da postane jedna od najvećih atrakcija turističke ponude Velikog Gradišta. U oblasti poljoprivrede, programom dugoročnog razvoja definisani su pravci i ciljevi koji će omogućiti brže ekonomsko napredovanje. To podrazumeva potpunu revitalizaciju sela, stabilniju proizvodnju i bolji plasman na tržište. Poštujući tradiciju, svake godine o Svetom Iliji, koji je zaštitnik Velikog Gradišta, održava se veliki narodni vašar. U prošlosti okrenut samo narodnom stvaralaštvu, danas je to spoj starog i novog, prilika za viđenje, razmenu iskustava i trgovinu. Alaske večeri su preko 30 godina autentična turistička ponuda Velikog Gradišta. Nadmetanje u kuvanju riblje čorbe svake godine u avgustu okupi veliki broj takmičara. Ova manifestacija iz godine u godinu raste, umnožavajući svoje vrednosti. Sportistima boravak na Srebrnom jezeru može biti najinteresantniji u objektu našeg proslavljenog odbojkaškog reprezentativca i olimpijskog pobednika Bobe Kovača u vili Lago. U neposrednoj blizini Srebrnog jezera i Dunava, objekat moderne arhitekture, vila Lago, pruža gostima pun komfor. Objekat raspolaže sa 15 savremeno opremljenih dvokrevetnih soba, od kojih je 11 sa pomoćnim ležajem. Svaka soba je klimatizovana, ima kablovsku televiziju i frigo bar. U poslovnim salonima postoji mogućnost organizovanja seminara i savetovanja. U moderno opremljenom kabinetu leti se organizuje škola stranih jezika ili škola računara. Prostor ispred vile uređen je za uživanje i odraslih i dece. Domaćini vile Lago organizovanim grupama izaći će u susret i omogućiti boravak u svom objektu i preko zime. Za Veliko Gradište može se reći da je grad sa bogatom 100-godišnjom sportskom tradicijom. Prvi gradištanski fudbalski klub VGSK osnovan je 1924. godine, o čijem uspehu svedoče mnoga priznanja i pehari. 80. godina najviše uspeha imao je odbojkaški klub, koji je na Kupu evropskih šampiona osvojio 5. mesto. Zapažene uspehe imale su rukometašice, džudisti, karatisti. Sportska hala pruža mogućnosti za bavljanje svim vidovima sporta, a sportski duh se nadgrađuje otvaranjem prema novim sportovima koji u Srbiji još nisu zastupljeni, kao što su kitesurfing i windsurfing. Jedino pogodno mesto u Srbiji za kitesurfing i windsurfing jeste plaža na Dunavu u selu Zatolje. Ovaj sport je tek predstavljen, a planira se stalni kamp. Prirodni uslovi Zatonskog useka svojim temperaturnim razlikama i kombinacijama lokalnih vetrova stvaraju najpovoljnije uslove za ovaj ekstremni sport.
Ovo je Veliko Gradište danas. U narednih 5 godina, kada se ostvare sve ambicije velikogradištanaca, priča će izgledati sasvim drugačije. Jedno je sigurno. Veliko Gradište je malo mesto, ali po lepoti i duhu baš veliko. To je grad u koji vredi doći i kome ćete se uvek vraćati.